I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Mnoge stvari koje koristimo svakodnevno izmišljene su za potpuno drugačiju upotrebu i imaju zanimljivo porijeklo. Neke su nastale prije nekoliko vijekova, a još uvijek aktuelne i dan danas. Pogledajte koja bi bila prvobitna namjena trake za trčanje, frizbija, naočala za sunce, kao i još mnogih drugih. Vjerujem da ćete biti iznenađeni kao što sam bio i ja. Plave dlačice na četkici za zube. Ako ste primijetili da su plavi, dlačice na četkici za zube počele da gube boju, to je znak da je vrijeme da je zamijenite. Plava boja je indikator koji pokazuje kada je vrijeme da kupite novu četkicu. Naočale za sunce. U Kini tamne naočale su korišćene još u 12. vijeku, ali ne za zaštitu od sunca, već za izbjegavanje pogleda drugih. Sudije su nosile ovakve naočale tokom suđenja kako niko ne bi mogao da vidi njihove emocije. Izbočine na poklopcima čaša. Na čašama u kancelarijama obično se nalaze poklopci da se piće ne bi ohladilo. Da bi znali šta je u njima bez otvaranja, zaposleni gledaju izbočine na poklopcima na kojima piše ime pića. Ofingeri od drveta. Da li ste se ikad zapitali zašto se u prodavnicama nalaze drveni ofingeri, kada mogu biti zamijenjeni plastičnim? Drveni ofinger ili ti kedar sadrži prirodno ulje koje odbija moljce, činjeći odjeću sigurniju. Vrh kineskih štapića. Mnogi vjeruju da su komadići drveta na vrhu kineskih štapića standardi za sve štapiće. U stvari, oni se nalaze samo na štapićima za jednokratnu upotrebu. Oni pokazuju da ih niko nije koristio ranije. Frisbee. U slobodno vrijeme, studenti univerziteta Yale igrali su se tankim tanjirom za pitu, koji je pravila Frisbee kompanija za pite. Ime Frisbee je bilo toliko popularno da su predstavnici kompanije Cuomo preimenovali svoj disk za bacanje, lansiran 1957. godine u Frisbee. Brendi kakav znamo danas prvi put se pojavio u 12. vijeku. U početku destilacija vina bila je metoda njegovog čuvanja, što je olakšavalo transport. Prije konzumiranja u brendi bi se dodavala voda da bi se dobilo vino. Međutim, ispostavilo se da je proizvod iz drvenih buradi bolji od vina od kojeg je dobijen. I to bi bilo to za ovaj klip. Ja se nadam da vam se klip svidio. I prijavite se na kanal da pređemo tih 1000 subscribera do sljedećeg klipa. Ćao!